aya basi nuko dutangiye filime yacu bimeze bite iyo Land of Bad iyo filime dutangiye urebe filime witonze iyo kwereka rizaparikaga nikayijuguru saa 1:54 z'ijoro iyo ku AGASOBANUYEFILMS.com mu gicuku filime z'ubwenge hakorino hano haruri hano ndahita maka ni icyamamare shawu kugira ngo umenye ukuntu filime igiye kuryoha ibano ufite ikibazo sergeant oya nyakubahwa nyine nari umva mu minota 5 turaba tugiye ese ibintu byerekeranye no kugurukira mu mutaka urabizi No sir. oya nyakubahwa Are we doing a halo jump? turaza gusimbukira mu mutaka uraza kumera neza umva basirikare ariko My daughter loves him. uhitemo Fruit Loop umukobwa wanjye arayikunda urebe umusore uri hano asa nkaho ari umujangwe ibyo bintu atabimenyereye ibaza umusirikare turi ku nyanja yo muri Philippines aje mu ndege hari umu asset wa CIA wafunzwe umupango wacu nukugenda tukamukurayo tugakora uko dushoboye ntihapfa abantu benshi hari amakuru yagiye gukura mu mugabo bita Alexander Petrov akaba ari umurusiya hose akorera keji bakaba basigaye acuruza intwaro none tugiye guhiga yarebye mugenzi wabona agafoto muri helmet muri bya bigofero bambara ni wa mujangweri ni mushya mu kazi bimeze bite That's your family? iyo ni famiye yawe Nah, just a pick the camera helmet. oya ni ifoto izana na kasike bigisubiye Wife and kids. yego n'umugore wanjye n'abana ni beza afite ubwoba ari kubaza utuntu twinshi uzi ko atazi no gusimbukira mu mutaka ari umusirikare Those are the new 511 tactical gloves? izo ni za gase za 5011 You know the ones with the Kevlar net? za zindi nyine zikubita Yeah. kugenda zirarenze kugenda baza ubusa nk'umuntu wese ufite ubwoba J-Tac. wori J-Tac yeah Hey, relax, okay? gerageza utuze J-Tac umusore bari kumwe we ni J-Tac niba abandi impamvu bamujyanye ku rugamba abo ba J-Tac ubundi ni abantu bakontorora indege cyangwa se ba Joint Strike Analysis Cell bo baba bahamagara ku cyiciro bababwira bati indege irase hano cyangwa se drone irase hano ibintu nk'ibyo tuvuye hakurya twigarukirana hari umusaza wicaye hano niyo harwaje That bad? Yeah. ni bibi cyane Do you want to talk about it? tubiganireho Want a hug? We can hug. buyambire se umva You need me? warunyeneye warushe kumbwira iki I wanted to ask. hari ikintu ashaka kugusaba Okay. Coffee? Sure. Okay. reka ubwo tujye no kunywa agakawa rero Cool. So, bavayo uyu musaza bamwita Russo Crow Said icyamamare 23rd. that's right. ubukura bwibuka itariki wambwiye kari 23 ntuzahindura amatariki Christ, I got the kitchen. ibintu narabiteguye abana abahoze ari abagore banjye bose bazaza muri ubwo bukwe bwawe I'm not gonna change the date. narusuza abavuye mu bitaro umva ntabwo nzahindura amatariki umusaza ameze nk'ufite stress aje kunywa ikawa Talk to you about something else. I wanted to ask. Who moved my nashaka kubaza ataramubaza umva ninde wakuye ibintu byanjye hano Who moved my shit? ninde wankuriye ibintu hariya Coffee pots. coffee pods zanjye ziri I use the drip. njye nkoresha drip hano ntabwo njya nkoresha coffee drops What's the word you say then, Ken? ijambo uvuga ntabwo urikizi wacyana we muze ibintu bye ntazantu babishize ni mu kigo cya gisirikare bakorera usanga umuntu yaje igikoni mukoresha ari kimwe ibintu byo tora abagingano babankiriye ibintu yarakaye I take the time. njye mfata igihe cyanjye Every goddamn buri gitondo I do it. ntabikora nkuruganiza utu tuntu twanjye neza ku murongo Mission. ku buryo umuntu ari buze kumenya aho turi nkatworuganiza Cheated? ariko se barabinshimira No. oya Respect. base barabyubaha I think. wapi But I do it. ariko nyine nkakomeza nkabikora Morale. kugira ngo ngire morale Quadrant. bikora iki gusa ni muzehe You were saying? harya wari uri kumbwira ngo iki
Op starts in 15. umva operasiyo iratangira mu minota 15 tugenda. Narizi ko ari ikintu ushaka kumbwira nzaba nkubwira. Ni Rusoklo. Musaza n'umuhitinze amaze gusaza. Yeah. Katururi. Ya ndege iri mu kirere iri kugenda. Ya musaza Rusoklo niwe gukiniye Gladiator. Something. Na Pop's Exorcist. Cereal. Ase tabona ndi kurya turi. Fruit Loops. Kwa Fruit Loops. It's a Fruit Loops. I don't. Nari mfite aka box kazo sinzanu ngashyize iki cyana baduhaye. Yesu Kristo ya force. This up. You're already sweating about a box of fries. Musore nta nubwo misiri atangira utangiye kubira icyo yangubuza aka box kari karimo tuntu two kurya. Huh? Fruit Loops. Kari karimo Fruit Loops. Hagari Frosted Flakes. Cyana. Kijyana kiri seri. Bari kuri mission y'urugamba ni cyana gishya babahaye sibazi naho kiturutse kiri kugenda kibaza ibintu byo mufite ikibazo cy'urugamba. N'abasirikare. That's cute. Musa nimba ushonje akiruriye. N'abasirikare bagira ibintu bimeze nk'ibishokora bagenda barya urya kimwe gitonye ubona bagendana ugakubita iminsi nk'itatu. Ntanza rurongera kugira. Nibyo twaryaga. Eya Force ufite imyaka ingahe? 27. Ufite 27. Ni uruzingo n'urwana. How old's your daughter now? Bishop umukobwa harya afite imyaka 20. She'd set Air Force up on. Twamuhayemo pass uyu musore wo muri Air Force. I will shoot you in the dick, Abel, I swear to God. Abeli nongera kuvuga ndakurasa ku gapipi. Ari kumbwira ngo wahaye umukobwa w'imyaka 20 pass kuri aka gasore. I can't go. Ntago nayitonze. I gotta be here at work. Ngomba kuba ndi hano ku kazi. Uyu wa mugabo Rusoklo. Look, just get your sister to go. What about your mom? Mama wawe. All right, well, why don't you call... None se kuki udahamagara? Oh, you called Judy? Uhamagaye Judy? Look, okay. Sawa. Mzee. It's only a couple of things, that's fine. No tuntu nka tubiri gusa tworoshye nta birenze. Because I got a mission, yeah? Njye mfite mission ngiye kuba ndi gukora bano nabo basigaye kuri office. Hano hari abari kureba match. Mzee havayo. Ari ibigoryi hano bakorana biri kwirebera match. Ibisanzwe abantu bose bareba match. Avayo. Hano babana betins. I got a favor to ask you. Hari favor nshaka kubasaba. Umugore wanjye aratwite. Ngiye kuba ndi kuri mission. Na telefone barampamagara kuri telefone y'akazi. You need to come again. Niba yihamagara muyitabe muze mumbwire. Sibyo? Thank you very much. Murakoze cyane. Why don't we just Ikindi mugabanye volume kugira ngo muze professional work. kumva telefone niso n'umugore wanjye agiye kubyara. March Madness history. Umva. Chip yawe rimba yaratsinzwe. Ntabwo bisobanuye ko tudakwiye kurya ubuzima harundi waje. Ni byerekeranye na Rusi. Virgin. Davies. Notice the pseudo follicular. Ndabona ibyo byanwa byawe byakuze cyane. Ngiye naguha umuti ukifashisha ubikuraho. Ready to shave. Wewe ukenera kogosha ubwo bwanwa uzambwire. Na undi. Wani chip yacu. Ngo ni UGP. Yeah. Blackbird approaching drop zone. Headed Katururi. 6 minutes to the TZ. Winds of 5 knots to the southeast. Sky's clear. Bano barerekera. Ikirere kimeze neza, ibintu byose ni sawa. 6 minutes. Here we go. Asigaye iminota 6 tugasimbuka. Bagiye gusimbukira mu mutaka. How's it time to be checking your weapon? I'm good. Imbunda imeze neza, imbunda imeze neza. Boy, you're at your weapon. Ndavuga imbunda ya nyayo, ibironi imeze neza. Mwana arabanza arayiriba. Charge of the drone, so... Yego, ngiye ubundi menyereye ibyo kuyobora drone. I'm in a situation and I'm shooting. Ese nitwisanga bibazo aho ubundi buze gukenerwa nkunda se. Ntago ndi bubashe kurasa neza. J-Tac's only good for one thing and that is... Yego rwose turabizi ba J-Tac ikintu mushoboye ni kimwe. Ni ukugwisha imvura cyangwa se n'uguhamagara indege kazi karasahana imvura y'amasasu. Uyu musore mbega nicyo kintu ashinzwe. Kuba yaje ku rugamba karasa n'ibindi nk'ibyo ngibyo ntago aba bishoboye neza. Ariko abasirikare bari ku rugamba niwe uyobora drone akayibwira ati drone cyangwa se indege murase hariya mwohereza ibisasu yara niho haduye ari. Akabayobora neza kuko ntago ari buri muntu wese wapfa kuyobora indege ngayibwire ngo rasa hano. Ntago ari buri muntu. Bisaba kuba warize neza ushobora kureba ikirere ukamenya korodona neza yani ibisasu bigomba kugwa nabo mu kirere mukabihuza. Second. Iyi niyo mission yawe ya mbere ugiye kuri tereni ya kabiri. Wagira ngo murumva ukuntu atarenze iki. Hello, Sid. Cyo nakubwira. We're about to head into a shitstorm. Tugiye kujya mu bibazo musore. Kinda need someone to wipe your ass, so just... Kandi wenda abona ukimeze nk'umuhungu ukeneye umuntu uzajya umujyana kuri toilette akanamuhanagura. Gusabe faveri. Keep up. Muri maso.
ntiwangiza akazi. This ops have to save your ass. Ikintu dukeneye muri uyu munsi ni uko tutaza kuba tugiye gutabara undi muntu ngo nawe bize kuba ngombwa ko tugutabara turabona uri umuzigo. He's good. Oya ameze neza wana ameze neza. Remember your training. Imyitozo watojwe ntuyibuka se? Uvugisha indege? Bombs, make sure it's on the bad guys. Indege nuyihamagara ngo inage ibisasu umenye neza ko ibyo bisasu bitari buze kugwa kuri twe bize kugwa ku bagizi ba nabi. Rebe. Hey, hari umuntu ushobora kuyobya indege yarasa namwe kabarasiramo kandi muri abayo. Son, let's get to work. J-Tech. Rebe. Might sound stupid, but don't forget to breathe, yeah? Stay on your comms. When that hits 3,000, None tugiye gusimbukira mu mutaka. Nuramuka ubonye muri icyo gisa wambaye handitsemo 3,000 uyitukurura umutaka. Hey. Good to go. Katururi. Yo. I think you fuckers on the beach! Yo. Hey! Walk in the floor! Bavayo. Uyu musore muri kubona bari kwita J-Tack abundi bamwita Liam Hemsworth. Avukana na Chris Hemsworth wagukiniye ya filime bita ngo Extraction n'izindi. Baravukana n'abavandimwe bose n'abakinnyi ba filime. Bakongera bakavukana n'ikindi kigabo cyitwa Luke Hemsworth nacyo gikina amafilime. Nibya mbega no muryango wa kabiri. Ngo Chris Hemsworth nawe ukina za Thor avukana n'uyu musore. Musore amanutse mu mutaka biramujabuka. Biramushabuka. Yeah. Yeah. Land of Bad. Icyo zina rya filime. No kumanuka mu mutaka ni ikibazo uyu musore abasirikare batangiye kuvuga tubone uri butubera umutwaro. Abafite n'ubwoba. Neza neza musore. Let's go, come on, get up. Guruka. Guruka. That ridge. Yeah. 4 clicks by 0800. Let's go. Katururi. Basirikare bw'akazi kandi katangiye. Hari uwashemuswe ngo ni asset wa CIA bagomba kujya kuba bamutabara. Bimeze bite? All right. Sawa. Thank you, Miller. Koze uyu musaza za kukazi. Okay, team has left. Ikipe imaze kugera ku butaka. Ni ukuvuga ngo muri Leta Zunze za Amerika abasirikare bari ku butaka abandi bari kubarebera ku ikoranabuhanga hari ibiri mu kirere amasatelite ndetse n'amadrone ari kure abasirikare babaho bari guca naho bari kunyura bavugana. Route. The drone is 10 miles out from rendezvous. Drone yacu iri hafi y'ahantu bari. Warhawk is switching Ndetse n'indege bashobora kuba bahamagara iri gushyiraho itumanaho ngo baze kuyihamagara. into a Katururi. Ze. Icaye. This is not my chair. Iyi ntebe ntabwo ari nsanzwe nicara. No, it's Niyo. not. Oh my god, Reaper, I did not. Reaper ntabwo nigeze mpindura intebe yawe. Take my chair. Ntabwo ari we wayitwaye. Hari umugingo wayitwaye. Assholes for shit. Niba ari abaginga bandi. You finished? Warangije kuvuga? Oya. Dore abayitwaye niba yanga intebe ye. Musa amuha urutoki. Now I'm finished. Ubu noneho ndaruhutse nduhuye umutima bamutwariye intebe ye nziza. Let's lead it to the tents. Umusaza amenya utuntu two bashaka tuba turi ku murongo nta muntu udukoraho wabonye no kwikawa. Dore drone baba bari gukontura drone n'utudege tutagira abapilote ariko tuba twikoreye ibisasu. Hari drone iragukubitika kurasa ubutekinoloji yaraje. Abana binjira ku butaka. Bamaze kugera aho bagiye kuri misiyo. Rebe filime. Yo. Playboy 06, this is Playboy 06 uyu ni Lipa 10 ndashaka kumenya mezo biti. 29 in the air. Indege iri mu kirere iri kubareba cyangwa se mubare drone turi kuyikontura bano nabo kontura drone babavugana n'abari kuri tele bavugana na J-Tack akabayobora icyo bari buze gukora. 8 on board. 8 hours of playtime ahead. Harabura amasaha 8 kugira ngo akazi gakomeze. Uyu ni Playboy. Roger, standing by. Turabumva. Natwe turi tayari. November Victor 79. November Victor 99. That's a friendly grid. Baby. Sure, Playboy, I have visual on friend. Playboy umuntu amaze kukubona. Your eyes in the sky and the bringer of doom. Wabonye ariko kugira ngo babone nuko uyu musore J-Tack akazi kashinzwe ngira ngo muri kukabona. Ni uvugira ku cyomba kayobora drone aho bari kugira ngo ibakurukirane igende barindiye n'umutekano nahadu yaje imurasi. Mbega niko kazi kuriya musore niwe J-Tack. Urumva kaza bafite ariko numubwira ibindi by'amatekinike y'urugamba no kurasana n'ibiki. Aho nawe muramubura. Location is confirmed. What's the ordnance? 2 Hellfires and a blue 118, sir. Lose the sir shit. I work for a living. Sugar or sugar. Baby. Makes you feel old. Na muginga tuma yumva ushaje. Baby. Thanks, Air Force.
urakoze Air Force. JTAC we. What rock did they find you under? Ubundi bagukuye. On a training exercise. Narindi muri Guam nibereye mu myitozo niho bankuye. Missed the flight out. Indege iransiga. Uyu musore urumva ukuntu yahuye n'iyi kipe ariko ngo indege yamusize niyo mpamvu yisanze muri iyi kipe akazana bagapfa kuzana nawe kuri mission y'ubundi ntibari bamuzi nyine bapfuye kumuha ngo mujyane. Ari bundi ngo yarari mu myitozo indege iramusiga y'ahandi hantu yagombaga kujya. Indege yagusize kubera iki? Byabaye amasaha 9 ishize. Had some stomach issues. Nari narwaye mu nda ubwo nagakanzu nyine bakita diare mu gifaransa. Ati narwaye diare ndi muri toilette indege iransiga. Uyu musore bari kumwe arwaye n'agakanzu turashize. Yeah? You're here because you had the shits? Man, uri hano kuri turi kumwe natwe kubera ko wagiye muri toilette. Baraseka. N'abasirikare. Well, I hope you got that all cleared up. Twizere ko izo diare zawe zavuye mu nzira. Kuko nuramukuri kuri mission ukiyitumaho icyo cyasha kizakugumaho ubuzima bwawe bwose bazahora bakivuga. A little confused. Bagwe briefing n'ubu byancanze. Well, I'm not tier 1. Cyane ko nari tier 1. Walks amongst us. Iteka ubundi tier 1 tugendamo. Tier 1 ubundi bari operator wahatari ugendana n'abasirikare mu itsinda bagiyemo kuko bagiye kuri mission ubuze ibintu byose uzi n'amabanga menshi babatanazi. Weeks ago, Jason kwacu yabuze mu minsi mike ishize. Wawundi ubutegura mission yose n'uburyo bari buze kwatakamo. So this is a rescue one. Nuko ngo tugiye kuri mission yo kubohoza umuntu cyane. you never keep up with the CIA spooks. Ntago maneko wa CIA twamurekerayo. Bafite amakuru menshi. No, you shouldn't be here. Muri make wa musore ntago wakabaye uri hano. Usually go out without their tier 1 personnel. Ibaze ko tugiye ku rugamba tudafite tier 1 Guys, personnel. we'll go in and fuck again. Ariko tugiye kwinjira yuriya musore ufunzwe tumukureyo. Katorori. You game. Muri make step up your game. Hey! Musore bari kubona ari buze kubara buri twebe ati sha wa muginga ukora ibyo ukora neza. Katorori. Need to go into cover. Yeah. I gotta check in with Lucy. Nyene mu ruza akaba yicaye hano. Ngiye kubanza numva umugore wanjye rusukuna ameze. Got the baby. Muze afite umuntu. No, I gotta repeat everything 5 times. It's amazing. Absolutely huge. Muzinga arashaka kujya kumva amakuru ya Rusi yavuze ngo umugore wari mu bitaro ashobora kubyara akanya kariko kose. Detail. You think about it. A wedding is probably the greatest social ritual humanity has. Umva reka ngubwira ubukwe bwawe umenye ko ubukwe ari umuhango mwiza ikiremwa muntu gishobora kuba cyagira. Ni ikintu cyiza cyane. Kandi bukorwa rimwe. Muzabe nkanjye ngo bukore inshuro nyinshi. I'm a romantic. Kucyo wakoze ubukwe inshuro nyinshi ngiye nuko ndi romantique niyo mpamvu maze gushaka abagore bane. Hold that thought. Aricyo cyangwa kubwira buri kiretse. Waje kuba musigariyeho. Kwicara nugakontorora drone ku buryo abana aho bagukenera bakeneye drone ngirase. Rabe. Araburi ibirometero 3 ngo bagere ku gipimo cyabo. Keze hana kaguru, Hey, what's up? Meze biti. This fucking frag's a pain in my ass. Nubu kantu karacyari kunike. Kaguru. Bitching about it. Reka kwigira ibice tugende. Fucking hole in my leg, asshole. Mukaguru kanje arimo umwobo. What happened? Cyagenze bite mu kaguru kawe ngo hajyemo umwobo? Ni igisasu. Figured it from half a click. Hari umuginga waturikije igisasu nanjye kingira ingaruka mu kaguru ki. Fragment. Why is the problem? Fruit Loop? Nuko byagenze Fruit Loop we bari kumwita kaga police yari ariko babwira. Ibi bikoresho by'ikoranabuhanga. Another warfare. And what happens when all that shit fails? Ese bira bikoresho by'itumanaho mukoresha cyangwa se bino bintu bya technology mukoresha mwebwe ba JTAC iyo byanze bigenda gute? Uyu umusirikare umubaza. Well, Nyene. Oh, what? Iki nyine. I don't know. I mean, Sinzi ariko. I think this tech saves lives. Ngenyeka ko bino bintu bya technology bitabara ubuzima bw'abantu. Uyu musore we ntago ari babantu bamenyereye kujya ku rugamba ngo abonane n'umusirikare amaso kuyandi barasane. Uya wahamagara drone akavuga ati haduye ari hariya agatanga coordonate indege ikayitira so hantu haduye agapfa batiriwe bajya mu ngumi. Way it takes the bar. Technology urumviraza igakuraho ibintu twakwita nk'ubunyamaswa byabaga ku rugamba. Barbaric, mate. Hey, kamera y'ubunyamaswa. Lipstick on a pig. Ibyo ni nko gufata rouge à lèvres ukayisiga ingurube. You really think you dropping a bomb? Ukeka ko kuko wakoresheje drone mukanaga igisasu ku bantu 50 bagapfa utabegereye ngo bakoreho ukeka ko ubu utari inyamaswa kimwe n'umuntu none wagiye akagenda barasa ku mutwe amwegereye. Cyose ni kimwe. Barbaric. Intambara yose ni ubunyamaswa hivi kagera. Change. Nta kintu cyabihindura.
Listen up, Fruit Loop. va nkubwire Fruit Loop we reka nkubwire inkuru All your robots and your reapers. mwenda mwe mushaka kuba murwanisha amarobo n'ibyo bikoresho bindi byanyu ntazi n'amatelefone mugahamagara bakarasa ahantu Today, ariko uko byamera kose when the technology fails, iyo ibyo bikoresho bya tekinoloji binaniwe your batteries and your bullets, imbunda zawe amasasa akanga kurasa bombe zikanga gukora uzi igikorwa it comes down to one very simple thing. icyo gihe intambara ikuzanira ikintu cyoroshye umugabo ku wundi none ugahura n'ahaduye amaso ku yandi mukicana icyo gikurikira Should they change your whole perspective? icyo gihe none iyo uhuye n'ahaduye ukamwiyicira amaso ku yandi murebana uburyo wafatagamo ibintu birahinduka buno uracyari umusivili ati bino bibunda ukoresha ukarasa umuntu ari hirya kuba wanagagera nada abantu bagapfa ati ibyo bintu ari igihe byanga byose no kubabwira indege ngo izigutabare bikaba ngombwa ko ihurira n'ahaduye amaso ku yandi fata icyuma ukamubaga cyangwa se ukamwicisha n'ibipfunsi ngo nibwo uhita umenya wagwane sore tugende rekana n'uyu musivili sha kana n'umusivili Welcome to land of bad. urakaza neza ku butaka bw'ibibi umusore afite tatuwaje yitwa ngo Land of Bad Fucking good, Richie. man uvuze ijambo ryiza kabisa ukuntu ariko baba bamushuka ngo avuze ijambo ryiza niho kumushinyagurira Rebe Zan I got movement. hari ikintu mbonye imbere kiri gucaho metero nk'ijana Rocks. inyuma ya biriya bitari wigira tugire batari bahagira Rebe I need eyes over that ridge. nkeneye ko baturebera hakurya iriya ni iki kiriyo Jeta kubwo nuko itahamagara niko kazi ke ngira muri kukabona 06. Lipa 10 Movement 100 meters northeast. metero ijana z'ahantu turi turebere ni iki kiriyo Playboy, stand by. sawa Playboy reka ndebe ni iki kiriyo uyu arabarebera ni wabonye Jeta cyakora hamagara bari kuri drone bakabarebera iriya drone iri mu kirere kure cyane ariko ifite kamera zikurura cyane ku buryo Reaper 10, can you zoom in? wazuminga tukareba arazuminga barebe n'iki kiri imbere tekinoloji yaraje umusore niko kazi ke araseka That's sexy. bega byiza Pan left 50 meters. Pan left 50 meters. reba kuri metero 50 ibumoso iki kiriyo amashusho avaho bya bindi batubwiraga ati tekinoloji yo yanze hakora iki tekinoloji irabanza irabangira Drum hollow over. nyagasani Stand by. Roger Systems malfunction. system iri gukora nabi sicyo wabonye We have a systems malfunction. umva system iri gukora nabi ibyuma birapfa uko byamera kose tekinoloji ijya yanga nanjye wenda nka rimwe mu mwaka ari igihe website ishobora kugenda nabi mu gace ari ku bibiri ku murongo baba babikemuye urabona no ku cyicaro gikuru cy'abasirikare igihe bigenda nabi nkanswe Negative. We'll fix. ko ngiye ni nka rimwe mu mwaka uze kuyifungura urebe website iri kunyaruka UAVs available. Broken Reaper, huh? umva amashusho ntago ari kurebayo You fucking irony. ibintu neza neza nibyo nakubwiraga Flash one. Hey, you're on point. reka dukoresha uburyo rero bwa gakondo iyo tekinoloji zanze ubwo ni gakondo Support. Hornets on standby, 30 mics out. What do you want me to do? Nothing. nkora iki we ntacyo ukora gumaho bana bahita baguruka ubwo tekinoloji naniwe kubareberayo ngo bamenye n'iki babonye movement imbere yabo bana bahita batatana begera imbere bamenye wagwane bimeze bite basirikare uburyo abana babufashemo imbunda ikintu ndi kubona hano bebe inovuye hano nta kintu mabona unafashe imbunda ibintu byose ni sawa gake batuje buretse Where I got movement? nanone boy movement 10 meters. metero 10 imbere yanjye uyahindukiza imbunda gake nagubuka bimwe byanyu byo guhubagurika kikwereka umusirikare nyawe umwana urutoki mu mbarutso undi mu yindi hey rabe babona ni inguru bakabenza Fuck's sake. sike It's a fucking oink oink. ni oink oink What the hell's an oink oink? oink oink ni iki se Pig, dumbass. ni ingurube wakigorye oink oink ni ingurube
Pretty sure you got a picture of her in your wallet. N'ikimenyimenyi ingurube ugendana ifoto yayo mu ikofi yawe. Ubwo ni nko kumubwira hari abasirikare cyangwa se abandi bantu rukuntu mu ikofi ye abafitemo nk'ifoto ya sheri we. Ati wakigo rigenda kubwira ngo ingurube ukigira nkaho utayizi. Warebye mu ikofi yawe kutagendana ifoto yayo. Ni nko kumubwira ati n'uwo musheri mu gihe ugendana mu ikofi nk'ifoto nawe ni ingurube barasa. Kiramutuka nacyo. Turigira nk'utazi ingurube mukundana. Hari abantu bigira ngo ngiye sinijya kabenzi n'iki kandi bakundana sha. Nicyo no musirikara mu bwiye. Hajya hanashye. Ariko ye. Ako nino. Dore aho bageze. There's a serious bad guy there, shit. Muginga afite ahantu heza yihishe, dore ahantu yihishe. 2 tangos on the bridge. Hari babiri ndi kubona ku kiraro. 2 tangos on bridge. Third on the far right. Wa gatatu hakurya iburyo nyuma y'itente. Urabona ukuntu abana ariko bafite ukuntu bavugira mu materimete. Ubundi ngiye buriya ntarwaza muri bino bintu byo gusobanura. Abo twabanye ku rugamba nibo babikubwira. The lower part of the S-Bend Road. Hari n'undi uri hirya ku muhanda barababara. Let's push down. Reka dukomeze hepfo. Reka dukomeze hepfo. Bana baramanuka. Bucece mu gace. Yo. Baby. Gira tugire batari bagira. Baby. Mfite ukuntu bavugira mu kamenya ibyo ari byo. Bara rero reka mbabwira abantu batatu muzajya mwubaha muri iki gihugu. Abasirikare mujye mububa n'abapolisi mujye mububa. By'umwihariko by'agahebuzo nanone mwubaha abasobanuzi cyane cyane ngi. Kugira ngo akazu gahari kameze nk'agatuwarete hano nta kintu kirimo. Komeza imbere. Okay, clear. Hano ni sawa. Okay. Bana bari. We're gonna call this OP1 Air Force. Set up top. Wejya hejuru kugira ngo uze kubona ukuvugana n'indege cyangwa se n'abari mu kirere bari buze kurasa. You're with me. We're gonna. Uragumana nanjye bano baciye hakurya abandi baca hirya. These 300 meters. Twe tugiye gukomeza hakurya iriya bariho tuza kuba twitsimbye. Good. Meze neza? Think so. Yego niko nyeka. Go forth and conquer. Okay, jya hejuru rero hatwike. Hejuru twike. Rabe. Bagezeho batatse. AGASOBANUYEFILMS ibihumbi 7 ku kwezi mbaca ni byinshi. Ni byinshi mbigabaye. Kuri filime ubundi filime mwaka yishyuye nk'ibihumbi 100 yonyine. Rabe. Yo. Umwana za hejuru ya kakazo babonye kameze nk'agatuwarete abari karyama hejuru ashyiraho amasinyariye ibintu byose bijyanye n'itumanaho ku buryo aza kuba kominikana n'indege neza abari ku cicaro yaba izo drone yaba indege z'intambara ababwira ati murase hano aho byaba bikomeye. We niko kazi ke nka JTAC no kubayobora. Reba hakurya ku itente urabona ko bayinokira ibiriho n'amakurudone n'imibare n'iki yandika avuga ati yari yambabwiye ko harasana ababwiriye imibare. I want a head count on that com. Mwana ibintu byose ni imibare uri aho bari umunyamashuri ubundi waje ku rugamba. Gisirikare gisigaye gikorwa n'abizi. Shug. When can we get a nice gig in Hawaii? Ariko tuzajya muri Hawaii ryari mane nta karaka twahabona vuba. No crutch. I don't think they'd allow you back in Hawaii. Sinzi ko bakwemera gusubira muri Hawaii bitewe n'ibintu wakoze ubushize. That was one time. Uyu musore afite igishikarete hano arabanza agishyiraho ibitaka rebe ko yakikoro cyamufasha ku ntoki. Akishugunyemo hano. Ajugunye mu itirano kiramanuka cyane. Kirakomeza kiramanuka kandi yabonaga agatuwarete karangiriraho ariko cyakomeje kumanuka aricyo numvishe. Sora kurayo. Bamwita Liam Hemsworth. Uyavukana na Chris Hemsworth wundi ukina Extraction, ukina yitwa Thor. Kina nyinshi. Baravukana. Mu muryango w'ibyamamare. Tukimumbarutse. That's Petrov. Petrov ndamubonye. Petrov nicyo ngo cyashimusa umukozi wa CIA. Yes, it's got to be close. Katurore. Zakunino. Basirikare banano bari kureba match. Ageze hano.
ibigoryi abona telefone iri gusona byayishyize muri siransi. I'm sorry, I can't do that for you. mbabare ntabwo nahita mbigukora nonaha. Afraid back. urahamagara operator nanone. Attention 141, let's think about it. cyangwa wamagarira 141 baragufasha. telefone bayishyize muri siransi kandi yababwiye ngo mugabanye volume. iyi telefone umugore wanjye ashobora kuyihamagaraho agiye kubyara. ibigoryi byayishyize muri siransi itaza no kubangamira birebera football. basore, What the fuck? ufite icyo kibazo? Problem, Captain. ni icyo kibazo kapiteni? Should keep an ear on this. nababwiye ngo iyi telefone muyumve n'isoni. Hard ass to turn the goddamn. ninde waje akayishyira muri siransi? Gone. ntabwo ari twebwe twayishyizeho. Is your wife actually in labor, Captain? umugore harya harabura gato gabyare? On the precipice, sir. harabura gatonya rwose. Water's broken? amazi yasohotse. ari ukuntu umugore yagiye kubyara ashobora kubanza hagasohoka amazi. amazi yasohotse. Impending. harabura gato. Those, contractions? none se hari ikibazo yaba yagize mu kuba wenda nk'ibibazo mu nda mu gihe yaba ariko bara mu nda. izo zose kiri kumaza nyine ni ibintu byose biba ku mugore utwite wenda kubyara kimeze uburibwe, amazi kumanuka, iki kutamera neza mu nda, byose kiri kubimubariza rimwe. ibyo byo byaje kandi ari kubiyama babwira ati umugore wanjye mbeze nk'ibega nk'ibi biri kumufunga w'umutwe gusa. ubwo bimbashije reka mbigusobanurire. 40 mics apart. Last night, you ijoro ryahise bugler at the Gettysburg reenaction. hari ukuntu atari ameze neza mu nda. Just 2 centimeters muri kano kanya starting to yawn. All right. harabura gato nga byaje. uri kuma makuru menshi. yego. Airman, for the love of God, make sure that phone's turned on. iriya telefone muyisubizeho. murakoze. umugore wanjye arabura gato nga byari yese ababwira ibintu byinshi uko bigenda ku mwana aza. nongera hari imodoka ziri kuza zinjira. ubwo bababwiye ngo ni ibumoso. bafite ukuntu ubundi bavuga amasaha bakayavuga y'amerekezo ariko bakayavuga bakurikije amasaha bashaka kubwira. nimba akubwiye ngo reba iburyo akabikubwira ku isaha, yakubwira ngo reba inyuma ukumva arakubwiye ngo reba 6, reba ibumoso 11, ibintu nk'ibyo utuntu nk'utwo nyine uramutse ubaye umusirikare nawe wazabimenya. yaza kureba hano abona Petrovu n'umugore we. bino byi Petrovu arakomeje over. imodoka ebyiri ziri kuza. katururi. Yo. How are these guys? bano baginga baje ni bandi? No. Local militia. wabona ari inyeshyamba zina. Looks like Abu Saif. ndabona wagira ngo ni Abu Sayyaf. Bishop, can you confirm? Bishop ndebera neza. sinahita mubona. More guys with guns. ndabona afite abasore benshi bafite imbunda. Sure as shit ain't taking this compound till they leave. rero ntabwo twakwataka hano hantu mpaka zino nyeshyamba zigiye cyangwa se bano basirikare bandi baje bagiye. bo bari bazi ko bagiye kwataka hari abasirikare bake, none haje n'abandi basirikare benshi. ati ntabwo twakwataka bari abandi baje bataragenda. baba ari benshi kuri twe. Getting out the left side of the lead vehicle. reba ku ruhande rw'ibumoso umuntu uri mu modoka. Look like Said Hashimi. ndabona ari Said Hashimi. Sike. Who's that? uwo ni inde? uyu ntago aba. Saif. uwo nguwo nukuriye Abu Sayyaf. Sure he's here to buy guns. aje hano kugura imbunda. Open. Guns on. mukanure cyane. JTAC, what's the status? imbunda zanyu zibe ziri kuri safety. mbega ntimurase mucunge cyane ariko ntimurase kuko barashaje abasirikare benshi bishobora kuba intambara. Over here. mu kirere bimeze bite JTAC? Still down, Hornet on standby. ati biracyari kwa kundi mu kanya baratubwira uko bimeze. Negative. tubarase se oya? tubwire mbega mbwire drone zibarasa toya. Plan. rebe hano ruri kwikinira n'ubundi byuma byapfuye yarari gukoresha bari kubisubiza ku murongo. yarari yo Drone's fixed. drone bayitunganije. handofira mu minota 5 banguka. kwino ibikoresho bisubiye ku murongo mu kanya bari gukominikana n'abana bari ku mission ntibigende neza. katurori. yo katurori. dore drone biri hafi aho. This is Reaper 10. uyu ni Reaper 10. Checking. ngarutse muri station. Requesting permission to establish overhead. nashaka kubasaba uruhushya kugira ngo mumubwire icyo nabakorera. Copy that. Good to have you back. ndakumva byiza kugarutse Reaper. Grid is as fuck. izo ni code babitana uriya musaza nagaruka bayitwa Reaper cyangwa uyu nguyu yitwa Playboy niko bitana. November, Victor. ahantu turi atangira kumubwira November Victor 11487635 over. Copy grid, Playboy. Copy grid Playboy. Contact. nababonye abamukubise nyine amerekezo y'ahantu abashakira ibizo bazita geographical coordinates. And a road heading north crossing a dam. coordonnées géographiques. Area. Rebi. That you have target area in sight. yo akana kari hano. Isn't Baba Petrov?
ntabwo nzi ko Hashimi ari inshuti ya Petrov. He's a terrorist. Hashimi ni icyebe gikomeye. This comes from somewhere. Buriya abasha kugura imbunda. Turi nguyu. The missus doesn't look too thrilled about it. Ndabona umugore wa Petrov atishimiye bari abantu baje. Turuje kugura intwara asoma umugore wa mugenzi we. Bite. Hari akantu kari mu misa. Twado tekinike. Hashimi na Petrov ndi kubabona hakurya. Sasu! Uje ise yica Petrov bari baje kureba. Cyebe kiraje cyico bari baje. Fuck. Bintu birahindutse. Cyebe byasubiranyemo. Petrov ucuruza imbunda. Bahise bamwica kandi bano niwe bari baje kureba ngo yashimbuse umukozi wa CIA. Umwisha mwita ngo ni cyebe bita Hashimi. Updated ROE over. Umugore bamuzana hano. Ne film. Kura y'igipanga. Mutuma areba ukuntu umugore ngiye kumubagasha. Icyebe kishe kuko ni icyebe kita Hashimi. Wallahu akbar. Cyabanje kuvuga ngo Imana ihabwe icyubahiro cyita cyica umuntu we. Reba ukuntu abantu badusebereze. Jesus Christ. Yesu Kristo. Akora ukuntu ukuntu filime baba barayiteguye. Ugiye gutema umutwe w'umuntu arabanje aravuga ngo wallahi akbar. Abasirikare baje gutabara bo bahita bavuga ngo Yesu Kristo. Ariko ye nta kintu bamubonyemo. Petrov. Rashallak ruhak min matraha ya akhu shab. Vuga ikirimi ntumva. Nzajya kukiga nacyo ndacyari umwana. Muzana urwo rwana yabyaye urwo ruzingo. Vuga atoka kana gato. Ngo muzana urwo ruzingo. Kana bagakuru nakana ka Petrov. Petrov nucuruza imbunda yazigurishaga ibyebe. Nimba yarabahaye imbunda za. Umva. Nubwo tutari bwatake none ntago ndi bureke bica kana gato ndeba. Can you stand by for potential diversion? Mwese mwe maso dutabari karakana gato. Nta musirikare warebera bari kwica kana gato. Ripa intwaro zawe zishyire ku murongo tugiye gukenera kurasa haduye. Ripa 1 ngiyewe ndi tayari. Mumbwira icyo gukora. Drone yitive wabonye akazi ka J-Tack ariko nukwitamagarana drone kabiri tayari. Able Bishop, you got a shot. Aberi Bishop. Mwese ubona uwarasa amurasi. Again, you are cleared hot. Umva uri cleared to shoot. Rasa. Bamwemereye kurasa. Bamubwiye na korodone zana rasa. Ahita arekura misiri. Yitarekura misiri. Igisasu nohereje kiragera ku bantu mu masegonda 30. Akure mu panga rasa kana. Nta masegonda 30 mfite. Bagiye kwica umwana. Fire! Kaguru. Tabara uruhinja. Umwana muto. Uriya ntago ari uruhinja. Uriya yaracutse. Drone! Niko akazi ka J-Tack karangira drone kababwira ati murasahana. Drone utayikubise korodone zana irasa neza yakwica abantu ikabamarana bari abana babigenderamo. Irukanga mwana muto iruka. Uyo ni Russo Claw. Uyari hano yumva hasi kaga toilette yishemo barebye. Yumva ari biri gusakuza. Kaga toilette. Basore. Bano barahindukira. Hano hasi aduye arimo. Hano hasi kaga toilette wabonaga nta kintu kirimo. Yumvishemo haduye kandi bakarebye abona nakazu gato kategeze ikintu kiri. Mama we! Dora baturumbutse. Yagasani iyi ni cave entrance. Ni irembo ryinjira muri cave hasi mu buvumo. Umva kini ntunyeganyege ntuva huri. Ntunahumeke batakumva bakakwica. Umva bira bipimo ngenda bishyizeho imbunda. Katorori. Kore y'imbunda. Musore ri hano buce kibyebe bimuri munsi atangira kugerageza gufungura pistoli ye. Rebe arahindukira rebe gendukira kagaba kamubonye rimwe fire bombira tumuka. Mama we musore arahindukiye bari bamubonye hindukiye gutya kagaba karamubona fire bombira tumuka marasa gitoyi kiva mu mbunda shiz mwana kuramo yongera ashyiramo. Ita Bishop. Grenade! Sonika! Fire! Rabe! Kini niwe J-Tack, wow! Kini! Abel, you've got 5 hostiles. Umva inyuma yawe abanzi bakuriyo. Sasurira seka. Bishop ugira bataragira. Ebo!
tururi aberi kuri mu magazine umwana yita chop mekamindi fast Rabe bana bavayo biweza biti harahiye Rabe byabahuriye nabyo ku rugamba kini nyene y'ubuze tuma no riracika kini nyene ye fire Stay still, asshole. sniper shiramo bana murasa aberi sasu aberi ararashwe bandi basigara barasa ararashwe aberi Kenny dukeneye kubwira indege kazi karasani gatabara uyavayo zindi modoka ziraza Rabe byebe byaje We got a situation. umva hano bibaye bibi cyane Situation. RPG 12. bafite RPG we buryo bwawo kubita RPG nyuma yabo abura gato je Motherfucker. arabatuka do reba bamutamu kuri pistoli Rubi musirikare ubwiye ngo bano bagabo mujya mububaha mbona basobanuza sasu watabaye kinini utabaye niwe wari muri hafi ndagufite kureba bamushwanya gushinda amasasu y'injeri menshi amaraso ari kuva ari menshi meze neza You're good, man. You're good. meze neza Where's the med kit? I'm gonna get you fixed up. medikit iriye cyangwa se akabox kabamo imiti ngo nkuvure papi aberi kini umusore mwita kini ariko code name ye bari kumwita ngo ni Playboy Oh no, fuck. cyangwa se J-Tac Fuck. Sche Abel is down. Abel is. Ebo ari hasi Hello? kumbe ntiyari yanacometse ibyuma kubera ubwoba n'igihumbi Alpha 1 you ni Playboy kini nyumva hano bari kuturasa cyane hari abagabo babiri bafite RPG hamagara indege cyangwa se hamagara drone ibarasa About Abel. naho se Aberi yapfuye yapfuye Stay focused. we komeza uri focused sergeant ibyo wapfuye tubireba nyuma urugamba ntago tubanza ngo dutumutwe dupanike ngo umuntu ararashwe oya umusirikare araswa abandi bagakomeza urugamba bakaza gushyingura mu cyubahiro nyuma ariko batahise batumutwe ngo nk'abasivili ko bigenda RPG RPG fire do kura amashyiramo bamwita Bishop yivugiye ateraho bigera bya drone n'ibiki byose bikanga haduye mugahura imbona nkubone kamurya ari muzima RPG fire on the. Reaper hari abagabo bafite RPG bari muri metero 200 wabonye akazi ka J-Tac ndagira ngo barase nona biriya bintu akora umusore J-Tac bari abasirikare bandi bari kumwe nawe ntibabishobora kuko nabyo bari gukora nawe atabishobora buri muntu bafite ibintu yashobora sawa Playboy ndababona One by Blue, 118 arababona bahaduye bafite RPG ayitara kuri gisasu 20 seconds. amasegonda 20 igisasu kiraba kibagezeho Where's that bomb, Sean? iyo bombire sergeant 20 seconds. amasegonda 20 iraje do kure RPG kure RPG RPG, incoming! RPG coming fire arabarashe bagenzi barabarashe bombi Sugar Bishop barabarashe barabishe babakubise RPG rocket property grenade batarare kuri ndi bayita babaturitse yo ni drone musora reba akiri kureba nusigaye wenyine do haduye arababona hindukiza ubona sye do bisasu haduye sye nusigaye wenyine wumva isasu sound y'isasu Lost him in the smoke. uri kumubona muburiye mu minyotsi he popped. nyagasani No. do sora manukano Robi niwe usigaye wenyine wibuke niwe maringaringa niwe udashoboye ikintu na kimwe muri bano bose Stay with him. gumana nawe niwe udashoboye ikintu na kimwe niwe muntu wari umeze nk'umusivili ubarimo ari mu matware y'abanzi ari mu gihugu cy'abanzi
ku butaka buyobowe n'abanzi. Abasirikare bari kumutabara bose barapfuye. Nyagasani, hano niho bakubwira ngo isosi yawe iguyemo inshishi. Ripper uri kunyumva? Ripper ari guhamagara bamwe bo kuri drone. Ripper asigaye wenyine. Niwe muntu utari ushoboye akazi, none niwe urokotse wenyine. Ariko ari mu banzi kandi bamubonye kahari. Ripper uri kunyumva? Turahari Playboy. Give me the status of your team. Tubwira ikipe yawe bimeze biti? KIA Killed in action niyo magambo nyine. KIA nicyo yababwiye bapfiriye mu gikorwa. KIA nuko yavuze. Okay, Playboy. So Playboy, Let's do this by the numbers. reka bino tubikore ku mibare. Confirm your current grid location. Mbwira ahantu uri. Yeah. Abanza areba ahantu ari kumerekezo. Byose abirebana umunyamashuri, we nicyo ashoboye ni umunyamashuri. Ubonye ko abanyamashuri baba bakenewe mu gisirikare. I'm headed northeast. Ndi kujya mu majyaruguru y'uburengera y'uburasirazuba. Romeo 27. November Romeo 27 22. 60. I'm Ndi approx 5 clicks from the evac point. arahamuyobora neza ati ndi hafi neza ahantu mugomba kuza kumfata. Baba bafite ahantu bari buze kubafata, kajugujugu iri buze kuza kubafata. Forward 500 meters. Make sure the area is... Ndagira ngo scanning metero 500 ziri imbere z'aho hantu nkubwiye amerekezo y'inzira ngiye gucure nimba nta mwanzi uhari. Bara scanning brin. Turabona ari sawa haca. It looks clear. You're good to... Aho ni sawa haca. Wabonye ikiza cya drone ariko technology yaraje ku buryo banza ukabwira bari ku ndege ati murebe ngiye wenda gufata inzira yo mu burasirazuba mu ndebere nimba nta haduye uhari. Bakahita bohereza drone kareba, bagahita bakubwira ati iyo nzira yicemo nta haduye uhari. Banamubona bakakubwira ati cinda inzira. Cyo kiza cya technology. Ariko hari aho yanga umugabo akaguhitana. Ibyuma bijya byanga. What's he doing? Is he moving? Uramusore katava hari mu biki. Afite ubwoba bwinshi no guhaguruka byamunani. Muturisha. Hey, Playboy. Hey, Playboy we. Barabizi yapanitse kubona abantu mwari kumwe bapfuye ukanya. To the evac point. Kajugujugu iri mu nzira iza kugufata, igomba kugufata. Erekerayo. Musore yapanitse. You gotta get your ass on the move. Haguruka kabuno kawe gashyire mu murongo ugende. Rebe yapanitse. You gotta move, man. Gira tugire bataragira ahubwo. Musirikare. Guruka. Ubwoba bwamwishe ariko uzikuri kumwe n'abantu ukabona ibisasu ndikuza bibahitana. Scanning forward. Nibwo umenya wagwan. Kubera ibintu bindi mwa murimo by'udutiko n'utugambo. Ari sikamu. Bamuri mu bintu bidafite umumaro. Tukidura n'isasu karibona riri kuza rigahitana umuntu muri kumwe. Ahita umenya ko ubuzima atari ubwo gukinishwa. Ariko mwe mwirirwa mu tuntu tw'udutiko ntamenya tw'utugambo, nta bikorwa n'ukuvuga. Musore afa afite ubwoba shawo. Liam Hemsworth cyamamare. Jazano yumva imodoka iri kuza. Imodoka muri kumva we? Reaper. I think I'm hearing a truck. Ndacheka ndikumva imodoka. I have contact Yego. west. Mu burengerazuba hari imodoka iri kuza. Click. Arongera arakurura areba. I have contact from the east. Ahubwo no mu burasirazuba hari imodoka iri kuza. Playboy's position. Bisa nkaho bagiye kugurizamo hagati. You have converging targets. Umva, mu burasirazuba n'uburengerazuba hari abantu babiri bagiye kugurizamo hagati. Shaka wo witsimba. Mwana zimwumiye. Ku butaka bw'abanzi wenyine kandi nawe ubwe yimereye nk'umusivili. Ahita aza kwitsimba hano. Itsimba hano. Hafi neza ya modoka agiye guca. One by Hellfire air to ground. Katururi. You want those Hornets airborne? Mbarase bubaretse. Okay, Playboy. Tap Sawa. eyes on target. What do you want to do? Keep eyes on it. We komeza ubacunge nyine urebe icyo bakora. Baby. Bafayo. Ikimodoka cya mbere giparikana. Baramubwiye ngo tubarashishe drone aravuga ngo hoya. Ari uwavuyemo. Tuntururuntu. Gake. Yo. Hari abandi baje ku mafarasi. You have eyes on hostiles. Umva bahaduye iri kubabonara. Hostiles from the east are armed. Bahaduye bari guturuka burasirazuba bafite intwaro. Soon. Bahaduye. Playboy, you copy? Playboy uri kunyumva? Right now. Ntago navuga batanyumva. Urababona ariko? Yo. I'll
for fuck's sake, Playboy. Nyagasani Playboy. Canine coming your way. Canine iri kuzi gusatira ubwo nizambwa. Dore imbwa ngira arabura. Nyagasani imbwa ije kumuraburiza. Hano yitsimbye imbwa yaje muraburiza. Kinda wakikuryo kinda nakwinyenze wo kabyara. Mbabarira wo kabyara. Kinda wa muginga. Adutangira kuvuga ati mana nk'iyi mbwa yivukira mu Rwanda bakayindira karibo bazirya. Fuck. Playboy. Buffalo Bill has dismounted. He is approaching. Umusore avuye ku ifarasi aje kureba iyo mbwa ye. Imbwira arabuye. Hara nadutangira bati iki kibwa iyo kivukira mu Rwanda muri busheri zo mu Rwanda bakakwereka ikintu bayikorera. Imbwira arabuye. Uyavayo. Playboy. Buffalo Bill akuri hejuru. Ntuva huri. Mugabo avayo. Turashize. Dumba ngwino tugende. Dumba avayo baragenda. Habuze gato. Okay, Playboy. What's going on? Birasa nkaho Hadu yajyanye na Dumba bagiye. Habuze gato imbwa yari irabuye. Bill is remounted. Hostiles are leaving the party. Stand by. Tabatsi imodoka. Urwara rurokotse. Hebe. Yeah. Playboy. Buffalo Bill and his buddy are gone. The truck is gone. Imodoka iragiye n'abari bari ku mafarasi baragiye. 100 meters to your north. Ugiye gufata metero 500 majyaruguru yawe. Komeza uzamuka. The path up that ridge on your 1 o'clock. Nuzamuka uraza kongera ukata iburyo bwawe. Nugera ku gasongero. Nibwo uri buze kugeraho indege gusanga. Urabona indege biragoye kukajugujugu yaziga parika mu ishyamba. Abafite ahantu indege iri buze kugukura. Ishobora guparika. Hey, Playboy. How you holding up? Umeze ute? Bari kumuganiriza. Arabizi ni umusivile, ni umunyamashuri. Meze neza. Where you from, man? Ubundi uturuka he? Ohio. Muri Ohio, ni agace ko muri Amerika kitwa Ohio. Oh shit. Yes. Me too. Nanjye uko nkomoka muri Ohio, bose nabo mu Gatsata. Park. Nuruka yitwa Brook Park. Middleburg Heights. Njyewe nuruka Middleburg. They're basically fucking naked. Nyagasani turi abaturanyi we. OH. IO. Niko bavuga nyine iyo uhuye n'umuntu wo muri Ohio itubwira ati OH, nawe akubwira ati IO. Ubwo biteranyije bita bikora iki? Ohio. You know much? Yeah, I was just there. Aho hantu ubwira hazi ndahazi. I had to bury my father. None abagane nawe nashyinguye papa wanjye. Oh man, sorry to hear. Wihangane ibyo kubyumva ntabwo twari tuzi ko wapfushije. Meze sawa. You guys close? Papa yari inshuti yawe? Yeah. Yego yari umujama wanjye byatari. Yeah, he's a good guy. Yari umuntu mwiza. Kugenda bamuganiriza kugira ngo babonye umusivili urega bisaba kumuganiriza gake gake. Abasivili buriya muraruhanya. 16 news. The fucking Buckeyes just shit the bed against VCU. First round. Tangira kumubwira amakipe yaho ukuntu yatsindaye. Rero n'ikipe muri kara gace kacu bayitsinze. Uragira ngo ngire depression kurusha iyo mfite mwana umbwira ngo ikipe yanjye bayitsinze. Hey, you ever got up to Mama Santa's on Mayfield? Kidding me? I lived in that place during high school. Aho hantu neza uvuze niho nabaga nyiga segonderi. Bahuje ba. First wife there in 95. Aho hantu 95 niho nahuriye n'umugore wanjye. Yeah, we met in line. Aho twahuriye. Florida Stromboli. Twese dutumye ibiryo byitwa Stromboli. Ibyo biryo nta muntu kibituma. I thought it was meant to be. Nubundi nibyari kubana ninjye wabitumye niwe wabitumaga gusambura n'uwo mugore arabiguze. Twita dukundaniraho. My current wife hates the shit. Gusa umugore muri iminsi nashatse yangu wake ibyo biryo. Man worse. No kubera gufuha se. She's vegan. Oya, ni bibi cyane. Ntago ari ugufuha ahubwo ntarya inyama. Ni bibi cyane umugore utarya inyama arakatsindwa. Niko kino kigabo cyavuze. Cyangwa umugore wanjye ngo nabe no gufuha ngibasa umugore utarya inyama. Urumva nyine no kuzigutekera biba bigoranye. Habazi no kuziteka. You're getting really close now, man. Just keep up the pace. Good work.
harabura gake, komeza ugende, uri kugenda neza neza ugana aho ugomba kuburi. Uzi igitutsi batukana ngo kagende bukwirireho. Rero bitubaho buri munsi iyo turi mwisha mwaba civile. Musore yaragiye bumwiriraho mu gicuku. Kandi ubwo buri gushima Imana byibura buri kugenda uvuga ati numunanira ariko nta sasu ndi kumva. Musore yaje hano. ETA on the helo? Playboy 06, this is Blackbird. Playboy 06. LZ from East. Twebwe turi hano hakurya kuri LZ. Iyo bavuze nyine ati turi hakurya kuri LZ, ubwo LZ mu magambo nyine arambuye ni landing zone, aho kajugujugu nyine buze guparika. Bari buze guparika kuko indege ntabwo yaparika ahantu hose ibonye mu ishyamba. Baba bafite LZ yabo. How's my path to the LZ? Inzira yanjye imeze gute inyerekeza kuri LZ cyangwa se aho kajugujugu iparitse kuri landing zone. Inzira ni sawa, komeza imbere. Usora komeza imbere agana kuri LZ. Komeza imbere. Rebe bucece. Genda satire indege igiye kumukura. Urabona ko byibura avuye mu biti ageze hano kuko ashobora kuba landing zone. Thanks for the eyes, Reaper. Happy to do it. Wakoze kumbera amaso Reaper. Nishimiye kubikora. I have a son. Ubutanu buri muri Vegas. Yeah, nice. Uzambwire nkwerekana nkujyana dusangire. Happy. Ibyo bintu ushaka kundisha ntago njya mbiriye. We're here, man. Call CENTCOM. Raven Squadron, Eddie Grimm. Just ask for Reaper. Will do. Rebe. Blackbird 2-5, I have a visual. LZ is clear for action. Harombonye. Kashukushuku ndayibonye. Position with IR. Kashukushuku yitikata. Izifata umwana. That Playboy, Playboy. Ahantu uri twahabonye. Dore umusore niyo code name bari kumwita ariko amazina ye n'ubundi yitwa ni Kini. Ariko code name bari kumwita ngo ni Playboy. Musirikare umwe wenyine ahagurutse akajugujugu ikaza kumucyura ari umwe. Ndege ivayo izi parike zitwara umwana asa y'ijoro. Contact! I'm hit! Nyagasani. Mwana vayo. Taragera ku ndege baramuha. Darashwe. Playboy, are you injured? Playboy urakomeretse. Negative. Menya barashe ku gikote nari nambaye inyuma ku kintu cy'icyuma nyine ntago sasuri mwinshi hatuye hageze. Hostiles 100 meters east. Abanzi bari muri metero 100. Contact. Mu majyepfo n'abandi muri metero 200 ibumoso. Katururi. Dore sasu hatuye arari. Bamuzengurutse umusore atorora akajugujugu. Philip. Yo. Contact Blackbird, 3 more hostiles. Umva abandi banzi batatu mu burengerazuba. Better move your ass. We musore gira vuba jejeje bakure RPG ngo barasaka shukushuku. Bakora RPG yabura gato. RPG yabuze gato ngo ituritse indege. Rabi turabanza amasasu hirya no hino. Stay. Blackbird, can you stay in the area until we can find a secure LZ? Negative Playboy! Umva negative Playboy nago twagumana ngo turebande duparika tugiye kuvano tugendaho kugira ngo natwe batwicira hano nagara ahantu ha landing zone nagara ahantu indege ya parika ni mu masasu bahita bayishyira hasi nayo nuri agapfa kajugujugu dore ngira mucika kajugujugu dore ngira igendera. Stay. Ndebere nawe. Contact, Playboy. Playboy baramusigarana. Rabe musore sigaye mu banzi hagati. Rabe film dore igikoresho wowe. Gira tugira we namubonye yaduye. Musore narabasubiza. Umva mwohereze bombe muri metero 300 mu burengerazuba bwanjye. Eyes on target. Sawa. Stay where you are, ass. Bano bajinga bari ababwiye aho barasa. Fire here, ground 114. Rabe bakure drone batabare Playboy. Rabe zararekura arekura misile. Weapon away.
Impact 26. Masegonda 20 haduhinda bamurashi. Masegonda 20 ni menshi bari kukurasaho shawo. Ni segonda rimwe sasu baryakugezaho kare. Do! Playboy baramutabara. Kuna akazi ka drone bya bindi bivugisha ngo arekura misiri. Misiri abonye ukuntu bayirekura. Baracyari benshi. Done. Got another truck coming. Ahubwo ari kuza n'indi modoka we itwaye haduye. Christ, I'm pinned down. Yesu Kristo ndapfuye. How are they seeing me? Bari kumenya gutanu ndi. They must. Strobe. He's got to turn his. Bashobora kuba bafite night vision. Bakakura strobe yawe. Fire from the east. Drop everything you have. Playboy, I am Winchester. I'm out of bombs. Umva ngiye bombe ziranshiranye nyagasani. Bombe ziramushiranye muri ya drone ye. Drone reka mamagare za ndege zindwanye. Bazita ivubi. Dore ivubi. Umva iri ni ivubi tayari je kugutabara. Drone irananiwe yiyisiye none ivubi. Hornet 1. Target grid, keep all fires south of target grid. I say again. Abakubita korodoni mu majyepfo yanjye abari wo mu barasa. Yes. Nawe uraza kuba ari kusatiriwe cyane ku buryo ibisasu bishobora kugeraho. Nta kibazo hera saho nkubwiye. Barekura misiri umwana yita. Rabi. Sire. Do. Yeah. Baramubwiye ati nawe usatira aho hantu turashe. Bishobora kukugeraho. Ati nta ribi. Baracyahari. Bagenga mu burengerazuba bwanjye we. Coming around for another run. Rabe. Mwana yishana. Je. Nabo babatayemo. What do you want, Airman? Airman ushaka. Starbucks run, Colonel Packard is springing. Abasa mwaje mukareba koloneli. Ikipe yacu iri gutsinda. Wakigurye wasize. Genda wakigurye turi mu kazi. Natacungira ndege iri he. Sora vayo. Indege iracyari hano. Umva ndasiba urengerazuba cyangwa urengerazuba we. Waraza kuba ari hafi yawe nawe urabigenderamo. Nta nubwo ndi kukubona. Umva we warasa nari bibandi ku murizo we. Sore nabanza arashisha amasasu. Banza arebe ko yamubona. Aramubona. Kura misiri. Do. Playboy. Abuze gato nawe ngagenderemo. Buze gato. Arakurura. Playboy, I am Winchester. Playboy, I'm Winchester. Playboy ngiye masasu aranshiranye niyo kode bakoresha. Playboy, I'm Winchester. Uba masasu aranshiranye na ya ndege irashiriwe n'amasasu. Hornet 1 is RTB. Cyangwa se ngo Hornet 1 ndiri ndege atwaye is RTB. Yavuze ngo ni RTB ati ni nko kubwira ati Hornet 1 indege ntwaye ni RTB, ni return to base, isubiye ku birindiro. Muke mumenye ariko ni incamake n'uduterime tekinike twa gisirikare kugira ngo nje babwira mbarabure mutazajya munareba filime zasobanuwe n'abasivili ntibaba baza aho biva naho bijye. Looks clear. These fuckers know we're up here now, so. Bajya basobanura bya bintu ngo by'inkunda ariko nibigera ku kintu cya gisirikare rimatangoroke mu mbwire nze mbere kutuntu nikorera. Looks clear. No. These fuckers know we're up here now, so. Ubikibabaje nuko abanzi bose bamenye kuhari. Katururi. Another LZ. None se ndabona indi alazirya indi landing zone ahandi kashugujiri buri bunkuri. East of your position. Birasa ngo bujye mu majyaruguru y'uburasirazuba. You say northeast. Mu majyaruguru burengera y'uburasirazuba. Yego niho ugiye guhurira na kajugujugu ikagutwara. Arika. East is up a big fucking hill. Ahantu uri kumbwira kujya nukurira umusozi muremure cyane ungana nka Karisimbi. Reba umusore ahantu agiye kuzamuka ngakurireyo na kajugujugu. Ureba imfune z'abasirikare mujye munabo. And I told you weren't going to like it. Nari nabikubwiye kandi indege iri bugukuru utari buze kwakunda kuri inshuro. That is the closest LZ option. Aho niho hantu hafi hari LZ cyangwa se ahantu kajugujugu yaparika hafi. Ubwo tukubwiye none ahandi haba ari kure cyane. Barana bo ntago bakwanze bakurebera nyine ahantu hafi heza kajugujugu yakongera guparika. Ariko nukurira umusozi. Ngira ngo urebe ibintu abasirikare ducamo kugira mujye munatwubaha. Mwabasivile mujinga sana. Akantu kabajinga sana baracyakavuga bagenzi banje. Undi kera wago uri mu kabari kugira ngo umenye ko umuntu ari umusirikare kumva we uriya mujinga katabanguka n'icyo ko. Kantu ka mujinga ubundi twa kwikosi barakadutoza gake. Mujinga sana. Yeah, where?
Nyagasani. How you doing, man? Pretty gassed. Mr. Mwana nananiwe. No doubt. Nta gushidikanya ko wananiwe pe. You're okay? Ariko komeza nyine shikama. Sorry about the failed evac, man. Man, utubabarire kuri iyo failed evac cyangwa se iyo evacuation itunaniye nyine bari kumukura ariko biranze. Tubabarire mission yo kugukura iranze. Captains, traditionally we are full of shit. Yeah. Captain. Met your first wife, 95. Harya ngo umugore we mwahuye 95. Yeah. Yego. Old as shit. Tu umusaza. Nakabaye narahawe ipeti rya general. Ex-wives got 8. Ariko nagize abagore batatu turatandukana. Ngiye mfite abana 8. Umugore mushya mfite agiye kubyara undi. I need the active duty bonuses. Bega nari nkeneye ngiyewe akazi katuma mbora udufaranga twinshi ko kwiza kicara hano agakoresha drone amasaha menshi bituma bamwongerera amafaranga menshi ari bukorere. They'll make me an instructor, so fuck that. Bashatse no kungira umutoza cyase bangira umwarimu w'abasirikare babari musanga nyine batoza abana ku ikosi. Ndavuga ntago kazi nago nagakora kandi gahemba neza ariko kari gutuma zamuka. Before the birds. That is a very... Wigeze ugurutse indege se? Iyo ni inkuru ndende. But yes, originally I did sign up to be a pilot. Ariko n'ubundi gene nasabye ko umupilote. Apparently the Air Force, Ariko Air Force batekereje ko authority uburyo nsubizamo abayobozi mba nabasuzuguye banyima akazi ko kuba ko gutwara indege mbega nkuriya twabonye utwaye iriya Hornet 1 ahubwo bamushyira najya twara drone yicaye muri office aho kugira ngo ajya kuri tele kuko babonye ngasubiza abayobozi nabi mbega hari igihe umuntu abafunze umutwe. Mvuze kuri noneho wabera kufunza umutwe nawe. Yasubizaga abayobozi nabi niyo mpamvu atajya twara ziriya ndege ngo ajye ku rugamba twara drone yicaye muri office. Assigned to USAFSF, guarding shit in the middle of nowhere for 20 years. Komeza imbere. Tarajya kure ararangara ureba ibyago iyo byaje ukuntu imbwa zone ibishyimbo ari kwigendera aranyereye. Uri kunyumva? Playboy, do you copy? Uri kunyumva? Yeah, I'm here. Yego ndi hano ndi kukumva. What happened? Bigenze bite? Slid halfway down the... Manutse ku musozi ndanyereye. You hurt? Urakomeretse? Yeah, just my pride. Shaka komeretse icyubahiro cyanjye nyine n'ishema ryanjye ndumva nsebye umuntu w'umugabo agwate. Hari ukuntu ugwa rwose ukumva urasebye ari umuntu w'umugabo. Ati ntabwo ngo bidetse ariko ishema ryanjye n'icyubahiro cyanjye ryo rirakomeretse. Kumva nsuzuguritse rwose. Aka gasozi karansuzuguye. Ripper, Playboy, inyuma yawe n'imbere yawe ndi kubona hari abantu bari kuhaturuka over. Kandi bafite intwaro. Playboy, muri iyo nzira urimo hari abantu batatu bafite imbunda. Uyarebye abona imbunda yitaye ku musozi. Turashize. Imbunda yitaye ku musozi. Hey! Yam Hemsworth niyo mazina nyakuri. Uyavukana na Chris Hemsworth uri ukina Extraction, Thor n'izindi nyinshi. Kore pistol. Dop! Sora fitinyatsi. Rebe, sike. Copy. Rebe imbere ahantu ari kwerekera urebe nimba nahaduye uriyo. Umusore aza kureba. Ibyo ari byo. Rebe. Komeza imbere, masasu ku mutwe. Yo! Agera hisi irangirira. Agera hisi nijoro bitandukanira. Hano urahacute. Nyuma hari isasu. Hasi ushobora gusimbuka ukakirwa n'ibuye, kakirwa n'umutwe. Kwibuye. Icometse amazi. Ibintu byanyu byo kubungana gutyo ufite ubwenge bwo kureba filime utazi koga shaho murambabwira mwabasivire mwige koga. Got him? Ndikumubona ndikumushaka. Musore baramubuze. Dore hano yitsimbye. Bisaba imibare. Musore yari yitsimbye. Baramubura yite yicomeka amazi. Ibintu byo kutiga koga kwanyu. Ibintu byo ndamubonye. Ari mu mazi hasi umusore yaciye hano. Ibyanyu byo kutamenya koga bizabakoraho. Umusore yaje hano. Arananiwe. Ameze nabi. Katururi. Yeah. Bataragira ku mutwe. Baramufashe. Sora arafashwe. Get me the colonel. Hamagara koroneri. Ngirira koroneri aze hano. Uyu ni kapiteni hamagaye umurusha amapeti. I lost him under the canopy. Nanjye muburiye kuri canopy. Sori baramubuza.
arafashwe bahamagara colonel bimeze biti This mission has got a shit, Colonel. iyi misiyo igenze nabi colonel Apu's been taken. umusirikare wacu baramufashe We are 12 hours in. kandi nari maze amasaha 12 ndi kumukurikirana ari kumufasha akazi ubwo shift ibigiye kurangira akaza undi muntu akamusimbura I'm Winchester, but we cannot leave amasasu yanshiranye muri drone the area because we have ariko ntago nareka uno mwana muri kano kanya ntago namuvaho nitwe twenyine yari afite permission to stay in the ndagusaba uruhushya nubwo amasaha yanjye y'akazi yarangiye soldier home. ntago nshaka kuza n'undi muntu ngatsimbure atica misiyo ngiye nkomeza uno mwana mukurikirane kuko twatangiranye icyo ngusabye gusa amasaha y'akazi yararangiye Feeling, are you feeling sharp? urumva ukimeze neza uri sharp uri maso urakanuye Sass. ewana meze nk'agatafari k'inzovu Good, sir. nawe nanjye meze neza twese turashaka gukomeza tugafasha uno mwana wumvishije ariko abakozi hari abandi bakozi atanga ajya amasaha yanjye yanarangiye mubwira abandi bazi bamukurikirana ariko muzaravuze ati twebwe turashaka uno mwana kumufasha turaguma tumukurikirana twatangiranye hataza umuntu batamenyeranya akica akazi sawa mugume mu ntebe akazi mugakore aho bamemereye kuguma mu ntebe ngakazi bagakurikirane umwana arafunzwe katururi yewe wenyine wari usigaye bimeze bite ari mu banzi bahise bamuzirika bakuzirikira kandi kuri toilette isa gutyo kugira ngo ube wumva oderi ya oseya ya oseya do yaba yitamuka amuka. Come on, Playboy. Come on, talk to me. Mvugisha bari kuvuga ati Playboy yaduhamagaye koko. No, it's all radio chatter about the JSOC asset. Who? The reason those guys are there, not confirmed, but Impamvu abasore bari hariya ntago nyiza ariko. Yemen. Bisa nkaho wagira ngo Halfway around the fucking world. You shitting me? Who's saying that? reading between the lines. bari kuvuga ikirimi wagira ngo ni abantu bo muri Yemen. Or DIA. Alphabet soup, motherfuckers. You can't trust a word they say. Ntugire ijambo rimwe wizera bavuga. Ari abaginga. Rebe. Boroye n'inkoko zo kwirira gake. Ubundi muri iminsi birasaba ko umuntu azajya arya utuntu yihingiye akarya n'inkoko yiyororiye. Basirikare bamushimuse bari hano hari waje. Tundururuntu. Fire! Ruwaje itarasa wa mugenzi we ntago yapfuye we. Uyu numwe muri babasirikare batangiranye nawe ntago yapfuye. Uyu yari hano. Mugenzi we ntago yapfuye. Iwe filime. You injured? Wakomeretse? Uyu yari umiwe yarazi ko bose bapfuye bazanye kumbe hari umwe muzimu kirimo. Aje kumutabara. Ndeba. Nari nzi ko wapfuye. Kira. Drink this drink. Inywa. Baby. Put that on, okay? Okay? Zenaza, kano kambari. An RPG exploded on your position. Ira RPG abaturikiyeho mwari muri. Hafi yacu. Listen. Umva. Bishop got captured. Bishop bamufashe. Bishop ntago yapfuye. Ariko yakomeretse cyane. We gotta go back and get him. Tugomba gusubira tukajya kumutabara. What you can, okay? Fata icyo ushoboye hano cyose yaba amazi yaba iki. Byose tubipakire tubitware. Take this. Akira nibi bagiye kujya gutabara Bishop ni wa musniper wabo nawe ngaracyari muzima. I get it. Va musore. This is not where you want to be. Hano ntago ari ahantu wifuzaga kuburi. It's not. Ariko nyine urugamba ntago rurwanirwa mu maboko cyangwa mu mutwe ni ku mutima. Sibyo dusubire gutabara mugenzi wacu. Umvishe ariko nk'ikintu kirwana urugamba. Si umutwe sa amaboko ni mu mutima. Mutima nyine uzi icyo urwanira. Kandagiye hano. Fungura hano harimo intwaro. You can still shoot, can't you? Hajya uracyashoboye kurasa yego. Fata imbunda wa mujinga we. Twagiye. Mwana narabanza shiramo. Bayita baco. Nuburiya iyo ndi gusobanurira filime nkibuka ko hari abasivile bazayireba birambabaza. Ubundi kano kantu nakantu mba nakoreye bagenzi banjye b'abasirikare n'abapolisi. Ako buno hari abasivile bazajya ku DJ kuyigura sha kuyisaba. Mbano kambe nyigarukira ijanda ndayikomeza nibutse ko n'abasivile bari kuyireba. Ndaje dukomeze mu kanya gato.